الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Selam aleyküm saygılı cemaat. Cuma günü hayırlı ve mübarek olsun. İnşallah ve bugün Bakara suresinin Ramazan ayetleri hakkında tefsirini devam edeceğiz ve yekunleyeceğiz. Ve asıl da umumen bugünkü tefsir edecek ayetimi internet vasıtalarında, kitaplarda çok görmezsiniz. Niçindir? Çünkü bu böyle intim taraf hakkında tarif ete ve bazıları bilmeyin. Belki de utanadır ve bunu böyle açıklamalar her yerde. Ama böyle düşünüp baksak bu Kur'an-ı Kerim, bu Allah'ın sözü. Eğer de anda olsa niçin biz bu meselelerini kaldırmayacağız? Niçin biz onlarını kaldıracağız? Ve Allah subhanahu teala aytkanı gibi اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Siz bu kitabın bir tarafını alıp başkasını kaldıracaksınız diye. Ve bu ayetke esaslanıp men de belirledim. Özümce biz iki hutbe devamında Ramazan ayetlerini 183, 84, 85, 86 4 ayetini geçtik. Demek ki niçin bunu kaldırayıq? Onun için nasıl diler mevzu 18+, onu bugün müzakere edeceğiz. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 187. ayetini bizlerge neni buyurmakta. Estaizu billah. Uhilla lekum leyletes siyamer rafasu ila nisaikum. Allah ayta, oraza gecesinde kadınlarınızga yakınlaşuf uhilla lekum elal etildi. Ayta Allah'ım. Ve mında keliniz bu ayetinin nasıl diler разберем по атомно, по предлогам, частичкам ve onların manasını. Birinciden mında aytıla leylet. Demek gece. Ramazan ayının gecesinde. Айтылмай sizge Ramazan aylarının gecesinde. То есть не сказано в общем в ночах. Сказано конкретно по ночам. Demek birinci mühim şey. İkinci. Allah subhanahu teala Kur'an'da akay ve apay münasebetleri hakkında çok sözlerle kullanır. То есть использует много различных слов. Misal başka ayetlerde kelе söz takraba, приближаться, yakınlaşmak. Bazı ayetlerde keçе mas, demek тиmek, прикасаться. Касаться ваших зон, ну, anlaşılani hakkında. Bazı ayetlerde kelе başara, то есть yakınlaşmak. Ama bunda Allah subhanahu teala seçti sözünü rafaz. Rafaz nedir bu söz manası? Rafaz degen sözünün manası bu akayın akay yakınlaşuf meselesinden o günece, ortasında da ve sonunacı olgan kelimedir. То есть это слово охватывает весь процесс до, в и после. То есть весь полноценный процесс. Allah aynı bu sözünü mında kullanır. Bu sözden son kelе Rafaz kimge? İla nisaikum. Kaytınız apaylarınızga gibi. Ama bakınız. Eğer de biz böyle grammatika şekilde baksak. Rafaz demek процесс, приближение. Ve bunda nasıl münasebetçi olmak gerek? Какой предлог должен быть? С, правильно? Ма. Сближение, процесс с кем? Ama Allah ayta bizge bu ayette kelime getire ila nisaikum. Demek ila частичкасы bu münasebetçisi nasıl manasını taşıydı? Demek insan bir yerde olganda bir yerge kaytmak. İla nisaikum. Nerede biz olup ne vakit biz apalarımızga kaytmak gerekmiz. Ramazan ayı demek biz gündüzleri oraza tutamız. Doğru? Akşamları teravih namazlar kılamız. Ve ondan sonra Allah ayta rafasa ila nisaikum. Kaytınız özlerinizini apalarınızga. Ve bizim hayatımızga bakayıq. Bizde nasıl oldu? Oraza tutkan geceleri, akşamları teravihni kılganları kıla,
сон келіп ең güzel даты кірім Құран оқысайывды тығырланып ятаны, мені планым выполнил дейді. Ама мұнда Аллах Субхану тағала бізге аңната Рамазан айы бұл тек ораза дегіл, бұл тек теравих дегіл. О айта оразаңызын тұтың, намазларыңызын қылың, ве қайтыңыз қадынларыңызға. Ve son devam eten nasıl meraklı şekilde. Hunna libasul lakum ve antum libasul lahun. Pek meraklı. Böyle epitet şekilde Allah getirir sözünü. Olar di. Olar sizler için urba ve sizler olar için urbasız. Bakınız. Nasıl Allah dülber şekilde bizni bunu anlata. Libas sözü bizim tilimizde de elbise diler. Одежда, urba. Urbanın esas maksadı nedir? İnsanın eksiklerini yapmağa. Bu bir mana. Ve ikinci lügatta kelgen libas sözünün manası karışmaktır. Перемешиваться. Demek Allah ayta bizge ağnata. Ramazan ayının gecelerinde siz kunduz orazа tuttunuz, namazlar kıldınız, sonra apalara kaytıp birbirinizge urba olunuz. Bakınız nasıl şekilde Allah bu münasibetlerin bizlerge ağnata. Bakınız Allah bu şeyini ağnata ve bizden istey onu yapkanımızını. O bakınız mında ne mesele bu kelimelerinin tefsirine göre это не является можно. Да? Bazıları değil это просто можно. Yok Allah mında это isteklendire buna. То есть побуждает к этому, чтобы это было в отношениях. И причем это, чтобы было в месяце Рамадан, в ночи. Elbette kunduzları buna yasak. Ama geceleri Allah Subhanahu Teala bizge anlata bu münasibetlerimizni tiklendirmek gerek. Ve bu kontekst göre neni taşı? Demek biz akay apaylı olgan, demek evli insanlarının Ramazanı mükemmel temelinin bitirilmek için bu da olmalı. Meraklı mı? Ben delesem pek meraklı. Bu hakkında az kim şey ayta ama tefsirlerini okup baksak siz bunu taparsınız. Ve hakikaten olan ne? Ramazan ayı Müslümanlar için ibadet ayından gayrı da böyle bal ayı gibi. Nasıl diler? Medovый месяц. Demek Ramazan ayı akay ve apay хорanta içerisinde böyle перезагрузка vakıtı. Ve хоранtalar bu ayda istemek gerekler. Bunun da münasibetler yapmağa. O Allah'ın emri bizlerge. Demek buğa da dikkatli olmak gerekmez. Niçin? Bakınız, eğer de insanın xorantasında bu şekilde problemler olsa, barışlık olmasa, o elbette ki onun hem de ibadetine, hem de orazasına, hem de namazlarına her şeye tesir edecek. Allah Teala demek gösteriyor sizde her şeyde balans olmak gerek. Ve bu da balansının bir kısmıdır anlatan. Ve gelecek sözleri meraklı. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba aleykum ve afa ankum. Allah sizin özünüzge yamanlık yapkanınızı bildi ve tövbenizni kabul etti, sizni bağışladı. Bu ayetin parçası ne hakkında? Bazı rivayetlerge göre bir sahabi bar edi, apayını pek seviydi. Ve o vakti da bu ayet yok idi. Ve onlar Yahudilerge esaslanıp, Yahudilerde Ramazan'ı, onların orazaları olganda, oraza tutkanda, asıl da apaylarının yakınlaşıp olmaydı. Ve şimdi İslam dini kelgen son da bu hakkında bir şey olmadı. Ve o sahabi apayın pek seviyken ve ne oldu işte bu şey olgan. Ve şimdi yapılgan, şimdi ağırlık yüreğinde bilmeyin. Doğru yaptı mı, yamanlık yaptı mı, yaramay şey oldu mu, ne için? Çünkü fıkırı var, bizden evvelki olganlarda bu şey yasak idi geceleri. Ve o hasivetlengenin sebebi için bu ayet indirildi. Allah ayta, sizin içinizde olan isteklerinizi siz saklap olamazsınız. Ben bilem onu, neni siz isteysiniz, neni yapasınız ve sizni tövbenizni kabul ettim ve bağışladım diye anlata. Ve son ayetinin devamında فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَهُ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ. Şimdi ise de men sizge apaylarının yakınlaşığını izin ettim de. Ve
Аллах сізге эмир еткенini yerine кетірін дейді. И стремитесь выполнять то, что предписал вам Аллах, да? Вабтагу ма катабаллаху лакум. Демек, тафсирлерге көре базалары айта, бұл эмирні yerine кетірмек, базалары айта, апайларынан якынлашып, нені істемек? Бала чағаны чоқлаштырғаны меселесін чоқлаштырмақ. Ве башара, енді бұл аятның қысмында башара сөзі келе. Ва баширухунна. Башара сөзінің манасы. Башара сөзінің бөле манасы, демек, қадыннен, өзі пайғының юрған түбінде ятмақ. Кенеде Аллах бізге ишарет ете бұл шейге. Башар сөзі от тен келе, кожа. Демек, оның түбіне кіріп, бір-біріңізден кефленмеге. Кенеде бақыңыз насыл шекілде Аллах оны білдіре. Ве башара сөзіне кешсек, о гүзел хаберлер. Ве нетижесінде демек, гүзел хаберлер келер сізге, иншалла. Демек, бөле dinli адамлар hakkında böyle фобия бар, стереотиплер бар. Олар işte nasıl diyeyim, kompleksli o болмай. Yok, aslında İslam dini Hristiyan dini gibi değil. Олар тек belliler, eğer de олар apalardan vazgeçseler, da Allah'a yakın olurlar. Yok, sen nasıl Allah'a yakın olacaksın, ne vakit senin fitretinde olan şeyin eksiklik görse. Как ты сможешь приближаться к Аллаху наилучшим образом, если у тебя то, что у тебя свойственно в природе твоей, недовлетворено? Onun için musulman dininde işte nasıl şaka etip aytalar, 30 yaştan son tek bir-birinizge çay alıp ketiniz. Yok, öyle şey yok. Aselet Allah Teala emir ete bizge bu münasibetler, bu bağların da tiklendirmek. Ve eğer olar tikli güzel şekilde olsa, demek Kur'an'da bahtlı olacak, eksiksiz olacak ve bu dünyanın bakınız ne kadar şimdi şeytanın çeşitli türlü yolları var insanlarını bu doğru yoldan saptırmak. Сколько всяких страстей, козней, разврата, пошлости мы можем видеть в мире. Ve musulman Kur'an'tasında apay bu ayette kelgeni gibi elbise, одежда. Ve o urbanı giyip sen bu dünyanın fenalığında ne yapasın? Saklanasın. Ve bakınız tek son Allah ne ayta? Aşanız ve içiniz Tağның beyaz ipini, karanlıkını kara ipinden farkını көргенде. И пейте, и ешьте и пейте до того, как не различите черную и белую нить на рассвете. Демек, таң ағарғаны кебе. Когда на горизонте появится просветление. Бақыңыз, кенеде ишарет неге? Аллах bu ayette айтасыз, бүтін gece не yapmak керексіз? Соны айта ашаныз içiniz. Демек, аш су біздің насыл дейлер основной инстинктіні Аллах қоя екінші жерге одан сон. Yukarı айтқан şeylerimizden son. Ve devamında Allah ayta okul وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَلَى آكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Ve ne vakitsiz camilerde kalasız, o vakit apalarınıza yakınlaşmağız. Ve mında müfessirler anlatkanı göre bilemiz dinimizde Ramazan ayının 10 sonki günde istegenler camiye itikaf yaparlar. Уединяются в мечети для усиления своего поклонения. Анда olganda endi bular hepsi yasak. Eğer de sen camiye barıp itikafga kirsen, o kayletilmiyor. Ve bunu indirilgen ayetinin sebebi de bir vaziyet var eken, bir tane sahabinin apaya kelip işte camide bir şeyler yapkanlar itikaf vaktinde ve son bu ayet indirildi ve yasak edildi bu şey. Ve bakınız sonki mühim mesele tilka hududullaha fala taqrabuha. Bu Allah'ın hududlarıdır. Bu Allah'ın ограничения, sınırlarıdır. Onlarını geçmenizdir. Ekene de mında bakınız niçin tefsir meselesi mühim bizler için. O ayetinin inceliklerini anlata. Mında kelime söz hud, одно ограничение. Kele hudud. Demek hud olgan olsa, demek camilerde apalarınızdan şeyler yapmanız. Ve son kelgeni böyle Allah'ın sınırları onu geçmeniz. Bu Allah'ın yok. Ama Allah ayta hudud. Demek ayette hepsi getirilgen şeyler. Apalarla gece yuhlamak, birbirinizle hareket yapmak,
сон есе сабаға тан ағарған жек, ашамақ, ичмек, жәмелерде яқынлашмақ эпысы бұ худудуллах. Аллахны худутлары, ограничения Аллаха, фаля тақрабуха. Оларны кечменізді, и не переступайте их. Аятның соңында Аллах айта: «Казалика юбаййинуллаху аятихи линнас». Бұ Аллах инсанларға білдірген аятлері, ишаретлері неге? Лааллахум яттақун. Белки де сіз тақва, иман сайыбы оларсыз. Демек, бұл 5 аятның нәтижесінде Аллах субханаху ва тааля бізні кенеде кетіре. Рамазан айының нәтижесінде біз тақва сайыплері олмаға керекміз. Ве бұл аятлерінің не мерақлы ки, кенеде тақва ақында лаф етсек, сонки япажақ акцентім келіңіз, бұл аятлер Бақара сүресінде келді бізге. Бақара сүресі 49 сайфе, ең балабан сүре. Келіңіз, енді бақайық насыл аятлерінің арасында о келді. Демек, насыл контекст бұл аятлерінің. Рамазан аятлерінден evvel насыл аят келе, адалетлі мал-мульк пайлашу вақында. То есть аят, предшествующий аятам о Рамадане в суре Бақара, идет аят о праведном распределении имущества между собой. Сон келе Рамадан аятлері, одан сон насыл аят келе. «Валя такулю амвалякум байнакум билбатил». Бір-біріңізні, малларыңызны себепсіз, рухсетсіз ашамаңыз. Не поедайте имущество друг друга без права, дей Аллах. Ана, енді контекст бізге нені көстері? Умумен біздің омырымыз, та экономика, ихтисад. Біз бұтын мұнасибетлеріміз экономикамен бағылы, ихтисаднен бағылы. Ве Аллах Тааля о тарафтан кірсете Рамазанны, ве о тарафтан чихара. Демек, Аллах бізге айтасыз, Рамазан айында алған тақваңыз неге йолаттырмақ керексіз? Анау қалған омырыңыздеки мұнасибетлеріні тақва или япмақ үшін. Чтобы вы строили свою последующую жизнь из своей богобоязненности. Экономическую в первую очередь. Демек, насыл біз аңлашмалар құрамыз, насыл біз оларын тұтамыз, насыл біз қазанамыз, не қазанамыз, насыл ішіміз, вейлахри. Біз епіміз қасиетленеміз. Элял колбас чықолсын, элял ет олсын, келіп бин кере сұрайсын сатучыдан. Точно элял? Да, элял. А біз оле түшінеміз ме, біздің кәпігіміз элял ма? Біз істейміз элял шиал пашамаға, ама оны элял ақчынен да алма керек. Оны үшін Аллах Тааля бізге айта веугрете, сіз Рамазан айы içerisinde не оласыз де? Біріншіден, Рамазан айы бұл тақва бізге içimizде сіңірген айы, ве екіншісі бұл Құран айы. Демек, тақвамыз Құраннен бағланып, içimizге кіріп, біз Рамазандан шығып, өз хаятымызда олған мұнасибетлерімізні doğru құрмақ керекміз. Ана, умумен Рамазан айының аятлері бөле манасыны ташиви. Аллах Субхану ва Тааля бізге тақва сайыплері олмаға ярдымжы олсын. Аллах Тааля бізге тек ораза, тек теравих дегілде апайларымызында, хоранталарымызда, евлерімізде doğru мұнасибетлер құрмаға ве өзімізні арам шейлерден сақламаға ярдымжы олсын. Аллах Субхану ва Тааля біздің оразаларымызны, дуаларымызны, намазларымызны қабыл етіп, жәннем атешінден бізні құртарсын, жәннет бақчаларына кірмеге насип елесін. Біздің жанларымызны, рухларымыздың, юреклерімізні хидайет yoluna açsın inşallah. Ala inna ahsanal kalam ve ablagan nizam, kalamullahil malikil azizil allam, kama qala tebareke ve teala fil kalam, ve izâ kuri'al Kur'anu fastami'u lehu ve ansitu leallekum turhamun.